Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapamanay, awan ka dito'y balay, di simang puwetak. Napanak gimatang iti mantika, pagpritok iti sidaan ta. Asino man nanti kinasarita mi jay, ta nagbayag ka. Kani marikwanang taiso tinaglakaw, asino kumapay ngay. Makapasuron ka? Agawam nga ron taglutaw, tamabisina ka. Saan lasi ka ti mabisain? Uray siyak, agpadata na banaw. Haddan sa magkinatungtong mo, jay dalan, iso nagbayag ka. Ay na, nang isaangak pa'y ngay muna, sakbay anapanak gimatang iti mantika. Iti na isang mo, di napan ka kuman, diadakan na dagos. Sa ukala asao, itay kumasimangpet ka, di si kan tinapan gimatang iti mantika. Ay, kaasimet ni Marituyang. Kanayon nga agdardaras nga agawid. Tagatap adagos ni Badong na nukasjay nga agbayag. Wen nga rod, Maray. Maasyanak pa'y ka ni Marituyang. Nakarumat ni Kabadong. Basit la makita na, agatap la adagos. Ay, wen nga rod maasyanak mo't kan ni Marituyang. Ay, day tatijak na kiasawaan. Amangan no makatumpungak itinarugit ipanagot-utot na. Imbaglakit din tasana kasjay ni Inteng. Kasanon, no kasjay ni Kapitan. Ay, irunot ko kankwa na tibalunot ko Nasingpat ngamin ni Kapitan. Ay, no sa balilaan. Ibalang na, tibalunot mo. Ha? Padasin na nga ibulang. Ado dita timabalin nga isukat. Kanjay dakdakkel pa. Bayolay, nakitam ka day, nila na matuyan. Nakitak mo't nga awit na titimba, tata. Napan siguro si Macdaw. Nabayag ka day. Medyo, tata. Ada kadwa na itay. Anya, asino nga kadwa na? Babae o no lalaki? Nakatalikod mo, tata. Ababa ti buhok na. Saan ko ang masigurado, no? Babae, no lalaki. Pay nga nagbayag. Anya nga tinaramid na, ipagsakduan. Ado ti sumaksak daw. Tawan nga min danom iti grepo tayo, tata. Nakitam ka day. Naggapo ka ijay. No inak sumakdo ijay. Makipilak, pay nga umuna, tata. Ay, napan ka di simak doon ni Kwarog? Ay, saan pa'y nga road? Na, Di pa'y mo't simangpet anak biyahe. ingagara namanan ti saan asumangpet adagos, tapno saan asumakdo. Ay, jakam mo eng kasumakdo. Taan aglutluto Na, day tamanin sakdo. Adakit kapitanan nga agsak daw. Apay, gaputa kapitan ka? Saan ka nga agsakdo? Ay, saan ang maibagay kanya? Ay, madi akitaan no kapitan ti agsakdo. Apay, gaputa kapitan ka? Saan ka kadi nga uminom? Na, Danom ti masapol no agluto iti kanen. Yay. Apay, saan ka kadi amangmangan? adala ko maibaon ko asumakdo. Ay, salbag day di akwarog. Tadi pa'y lang amin sumangpa. Mangantayo ka dain, antay, angkail. Eh, sakbay amangan tayaw, ingkapay agsakdo Eh, pinagsakdo naktupay ni Antim Itay. Awang kantumay. Ay, mangantayo pa tap na dapamig sa kasumakdaw. Amangan numalpas ka, amangan ka, pumanaw ka manan. Saan angkail? Mangantayo na, tamabisina ka. Ay, di mo ipilit. Ingkagsa daw. Manan ti sumakdo. Alaman langan. Ay, ang titimba. Kasta saan ka asyak kapitan ti sumakdo dita? Mangan tayo, paman asumangput ka. Darasot timapan, tapno makasangputa ka dagaws. Apay ang nagbayag ka si Macdaw. Asino, ti kadwa medyo sakduan. Ay, aglisi ka kiday, tanadagsan na ti danong nga awikaw. Damdamagag no asino ti kadwam. Ado kami anak kapila ijay. Ala, ingka ijay pagsakduan, tayong kadamagan no anya tinagnaganda. Dayta kitin nagdamdamagin ni Jayay. Sa mga rudamagan no asino ti kadwa. Ay, di naklulukon tuyang Aha,
Kasano ko maapa ng loko asasawab? Makauma ka? Makauma, tanda sa balay. Anya sa bali man ang data! Nagrugit ti utak mau! Ay, madukta lang ka lang, tuyang Ay, pulbusek ti awanan bang. Makauma ti kinarugit ti panunot mau! Ha! Surun ka! Kaslagap pa kayo matkan ni Badong mo. Idilim mabasak ija balayo, Maray. Ay, kasuron ko unay ni Badong ko, Maray. Awan na pulos pa nagtalag na kanyak. Kasano nga awan pa nagtalak na, Maray. Amin la kita makita na makisa o kanyak. At daatap na maday. Ay, nalabos mo't daytan. Kasano no agdamag jay tao. Alangan mo't adi mo sungbatan. Day tangarod kat Maray. No adag damag, siyempre sungbatak. No makita na, adda may bagana. Hay, kasuron ko launay ni Badaong. Ay, unay kat ni Pari Badungan. No mapunwanak, pagtalawag, wano siya ti pumanang. Apay akas lang masuron ni Badong, idi agsarsarita kayo, idi paradaan, kwaraw. Damdamagang na, no, asino ti kadwa ni Nana Tuyang ang naglugan iti tricycle. Anya nga tinsungbat mo? Imbaga katalo alalaki ti pasahiros ka, nilayang Nana Tuyang ti babae. Ha? Apay akas na timbaga. Amom lang nga roden analaing nga agatap ni Pari Badong. Di imbaga nga raw, limugan iti tricycle kat nagpailay. Anya ka no ti papanan naman ijay ilingay. Surutin na kano ni Nana Tuyang. Nagan aramid kami kwarog. Ang mga no apaan na ni Marituyang ijay tsindaan. Ay, siguro Yay. Nagsabat ngamin dagiti kiday na. Apaman nga imbagak atalo alalaki ti kadwa ni Nana Tuyang iti tricycle. Apay ngay may ka dito'y tsindaan, adi ka pa'y nagsuksukat. Ay, agawitan. Kunak no magkitinda ti umay mo aramidin dito tsindahan. Di mo ka di makita nga gagatangak. Asino nga'y dagiti lalaki akadwa managlugan iti tricycle. Anya? Ha? Ingka damagay, no anya tinaganda, tagyak dinamdamag. Asino ay adagayay. Diyan nga rod am-amaw! Sinalbag ka kiday. Adaman nga tan nakaibagakin ka nga adda nakalugana. Ay, maduktalag lang alulukwen na tuyang makitam. Ha? Anya ti makita? Dita ka man langan! Nita! Ay, manaway, di salbaga babagatan. Ay, surutik man. May salangan ti kurang na. Lumugan ka tamapanain. Awatam ti basket ka, tamapantayon, no may salang ti kurang na ako nam. Saan kayo kadiya nagkita kini Tata Badong? Ay darasam kitday, tamapantayon, kaya't kung agaway. Apay, di mo kadwamot ni Tata Badong. Ay saus, intaki din kwaraw! Api nanawan na kijitsindahan. Imbes aso blatem ti bayong tanadagsan, saan mo taday tanarugit nga utak mo ti ingkakit isursurot. Ay, punno laki, di nga dalalakim. Iso pinanawan na kijay. Awan lalaki! Atap mo lang dayta, tanarugit ta utak mo. Sang kay bagam, day narugay ti utak kaw. Saan nga ta, ate aramid mo tinarugay? Makaw makan badong! Adda ka di pamaniknig mo nga dalalaki! Ha? Ha? Itapay tabakit ken lakay tansa kag kasta-kasta? Mas dawaking ka Bakitan kan? Ngam agbiro ka pa ilaan ti sa balay? Mamin ano ka di ngay bagakan ka? Asa anak nga agberbirok iti lalakay! Apay nga road, nga adda pagpapanam, kat nagbayag ka. Ha? Saan la narugit ti utak mo? Saan ka pa'y amakaw-awat? Anya ti karga ta utak mo? Ha? Kakalap ti tangtang abam. Salbag ka bakitan? Apay asinipat na kay! Aglablabos kan bada! Adamot ba yung maumaray? Ada ka di papanam. Ay, pumanawak maray. Taglablabos ni Badungkaw. Nah, papanamon nga ay. Iti balay ti may sa kabagyak. Ay maray, saan mo nga ibagbagakin ni Badungko tapno di naksurutan. Talaga ka din ang makisina ka ni Badong maumaray. Nagbaliw lakit din ni Badungkaw. Agsubli ak to maray. Mayat mo't kit day, no ikam iti pagnakban na. Wan maray,
Bareng makaamirais katagbalay. Timahanaw mo't gayam ni Marituyang. Ha? Nagtalaway. Anya? Ay, pinanawandan ni Pari Badong? Ay, win nga road. Ay, kaya't na nga ikan ni Pari Badong, iti pagnakman na. Paya niya nga min ay tinaknakan ni Pari Badong. Naglaing meten nga agimon ita. Ay, saan mo't asigod akas jay? Ay, kaasimot lang nga road ni Marituyang. Anya nga ita. Agmay-maysan ije balayda. Ay wun gayam. Ay napanan ngay may ni Marituyang. Nagkamang siguro kadagiti kabagyan na. Awan mo't tibukod na balay. Ay malaala ni Pari Badong. Ita pa'y alaklakayan sa agimon imaon. Bareng makaamires, kat sublyan mo't laeng ni Marituyang. Agsubli nga tapay, no saan asurutan ni Pari Badong. Masapaw, mapandumawat iti pamakawan, ken agkari nga agbalew ni Pari Badong. Anya mo dahi ta itsura mo? Nabartek ka mo't. May liwag mo nito yan ko, pare. Apay nga may, nakanayon mo apagatapan ni Marituyang, Bakit? Ayat ngamin nito yan ko, pare. Day tatay ko na da akam mali apanagayat. Apay kumakamali apa nagayangay, pare. Tinapud no apanagayat. Ada pa nagtalit. Saan mo sa irang tirik na, ti ayatin. Ayat nito yan ko, pare. Oh! Iso ajak kayat nga isukat nak. Kanayon mo to pa'y asaktan ti feelings na. Ada nga umadayo ti feelings na, Iso ka di pinanawan na, pare. Opo. Kasano nga agsublingay. Wanin. No napatagpayken ka, paray. Di ka sa pulayn. Dumawat ka iti pamakawan na. Ibagam nga agbalbaliw ka. Nasurutan nak dito'y ayan kaw, Badong. Nabayagan na sinapsapol ka, tuyang. Apay kumasapulan nak. Naumaak iti kanayon mo apanagimimawn. Sana kun nga gimawn. Hagawid ta ni balay ta. Balay mo lang. Kasanaw, kat oray awan aramid kaw. Pagparangam nga dakit din mading aramid kaw. Sana na maulit, tuyang. Umay kakiden, tagawid tan. Agawid ka, siksika. Diyak kayaten ama ulay, ti kanayon mo nga ipabasol kanyak, nga oray awan mo't kinapudno na. Pakawanan na kun, Ikarek, saan kun nga ulitin ti mading aramid kaw? Nakaamiris sa kidiawan ka iti imatang ko, tuyang. Hagawid dan, my love. Ikaraym, asan kan nga agatap, nawan pamanagnag mau? Wan, ikarek, tuyang my love. No kasano ti kinadungok king kaiday. Kastamot ita. Ay, mala, sumurotakken ka, ngam iti may sa kondisyon. Anya kaiday ta kondisyon? Sardengam ti kanayon mo apanagata. Saan atila pagim imunam? Ay, wan tuyang, ikarek. Ay, nalidayak no awan kagayam iti biyag kaw. Agyaman ang unay tinsingasing mo, pare. Anya nga insingasing ko? Sinapol ko ni tuyang kaw. Kit nagpakawanak. Ingkarik asan kun nga ulitan di panagimon ko, pare. Kit, ada ije balayaw ni Marituyang. Ay, un, pare, adan. Agbaliw akaw. Tapno dinak manin panawan, pare. Ay natatabadong. Saan nadakas ti agimon? Tatanda ka no ti panagayan. Ngam, no nalabas, madi ti itdan na. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Apay ngay, asan mo't langin na malmalpas dahi tatartarimaanan da kalsada. Apay asak ti pagdamagam nga tatabadong. Ni Chip Kwarog Siyak man tinakita yawn. Anya kumangay ti isungbat ko dita. Ayawanay, natawunanan dahi ta kalsada. Saan pa yan natarimaan? Nagrigat, timang likaw, nagpailid na tao. Siyak tubay. Nagitultuludak iti pasayros ijiili ka manglikaw Mike. Niyangkel ko ti pangibagan nyo iti dayta. Sana siya, chiptano daklaang. Ayan ni angkal mo aya. Ay nangagpaiso ni Kapitan. Kataday di barangay hula. Awan mo ti jay. Kanayo na ki jay, lumabas. Kitawan Mike. Di aday di balayda. Ada kanu di balay da tatabadong. Anya ngay tararamidon na ijay. Siyak mananti kita mapagdamagan Mike. Ni Chip agpaigida man lang ay. Warog, saan ka makasungbat? No sana mangmangan, matmaturog. Kasta ti aramid, tinasayata kapitan. Mangan kin maturog langan nyag malmalag. Ay, nagpudot ti panawin. Parwarin nakiday. Ay, nung ay maksitak di tatanga ti kalsada. Oh, Kat, adamot pa yung mo nga itad ko kan ka. napudot tata Ay, kasano nga ro dagiti responsibilidad mo kas kapitan. Ha? Gaputan na pudot ti panawan. Saan kan asumrag ije barangay hall? Ay, barang agtudo inton bigat. Saan nga agtudo? Ay, sakto sumrek inton agtudo. Ay, uray mapan mula kumabisitaan jay tartarimaanan da kalsada. Taad uti agreklamo nga aging gaita saan pa'y analpas. Na, apay ada matartariman akalsada dito'y barangay tayo. Makitam dayta. Di mo pa yan amaw ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Ha? Anyat klase, makapitan? Ay! Ada gaya matartarimaan akalsada. Na, Ay, kastalaang ti reaksyon mo? ay, nasaya at mat, no, tarimnan dati kalsada dito'y kabildatan. Ta abot-abot. Ha? Nabayagan nga abot-abot inteng. Kaslasungkaan pa yan. Ha? Ay, di mo pa'y gayam ammo akas na ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay na, nagrega lakit din ayat ti agudong itamaray. Makabanog lang arudan. Nagtapok pa'y dahi ta kalsada. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Anya ti nakakatkatawa. Dahi tarupam Nagpuskol lakit din ay ati pulbos mo. Ah! Ay, isumit lagayam apanagrik na kat nagpuskol dahi to rupak. Kimputan apirmay dagiti tapok ijay kalsada dito rupak maray. Kinunampay, Maray. Iso ano mabalbalain, jakon kayat ti agudong. Apay ngamin tadi mo lamalmalpasan dahi ta kalsada. Ay na, saan mo asaludsodan day ta kanyak, Maray? Tadyak amaw ti isong batkaw. Asino ngay nga rod ti pagdamagan may no saan ada kayo nga opisyal? Ay, awan bibiyang ko di ta kalsada. Taday to'y laang tagilakok ti pangpangrunak. Ni Kapitan ti kapagdamagan. Ayan na ayan ni Kapitan. Adda di ta balay Napudot nga minunay ti panawan. Iso asaan na akaya ti rumwar. Mabutang amaksaot gapo iti pudot ti panawan. Makita mi tatuya. Imbis sa diritsuwa ka mapanigay bangkag. Mangli kawak pay. Gapoy ti dayta kalsada asan mo't lamal malpasay. Kahit ano siyak tupay, nang likawak nagpailay. Ay, makitak to lang dayta kapitan Agkulkulong di tabalay da. Di na kanukayak ti rumwar. Dayta nga rod kay ti damag ka. Kaslaawan bibiyang nandito'y barangay na. Mas dawak Ay, masabat kung tulaing kunaktumay. Heh. Anya ti arami daw. Ay, kung pagsasawa ka. Kapitan pagsasawam,
kumparimpay. Awan ti kumparay, awan ti kapitan. No saan na nga mo teraramidin na pagsasawa? Antay, ayan ni Uncle. Adda ijay salas, iti ayan ti asidag ti electric fan. Ipapirma ko madag ito yung apapilis. Naskan napirmahan na dag itaw yan. Asino, tinangibaon kan ka? Ni sekretary Saan mat ngaminan na sumusumrak ni Uncle iti barangay hall. Ay, una yan. Ay, siyak, ti mababain iti kastang aramidan ni uncle mo. Uncle! At napipirmaan! Sige, mapanikan iti ayan na. Nagmayat mat ng tibiyag mo, Uncle. Nakatugaw ka di tadikot na tugaw. Nakakato pa'y dagiti sakam. Nagpris ko ti pagtugtugawak ko naman. Ops! Nakatutok kan ka day ta electric pan. Iso adinak man disturbuin. Umanaw ka iti sangak. Ops! Ay na. At umay ko ipapirmakan ka. Masadutak nga agpirma. Masapol na pirmaam dagito yung Uncle. Ha? Sika lang ba't ti mabaling nga agpirma di tawi? Masadutak. Nagpudot tupay. Oops! Pirmaam kit dahin. Urayin ni sekretary. Igatangan nak pangarod iti ice cream. No may gatangan nak pirma ak dagita. Anya? Siyak pa iti aggastaos. Ay, di ka lamabain, sika, inteng. Ay, naibusan tay ice cream ka. Saan ka nga umay dumawat? Wan? Dumawat at aya iti dayta. Umay ko ibaga, at di ka lamabain. Amasapul pa'y lang nga igatangan na ka iti ice cream jay ka anakam. Imbes ko maasika ti gumatang, taimay nakapay dinanon dito'y balay. Agin ina na nga rod da tao. Di nakpansirmo-sirmunan, nay. Agmalmalam ang nakatugaw ka dita. Di mo pa'y kayak nga ipasublat day ta electric fan. Pangipasublat ako nga. Siya kumamat Tauray siyak, pudo tinakmat. Angam sika, managing bubukod ka. Kaya't mo, sika lang timaya, tibiyag na. Ay, shut up ba nang? Ta ituloy ko timaturag. Kaya hindi mo yak akarte electric pan dito'y abay ko, Wan? Wan, sana balay, kasi ka ti agbayad iti kuryente. Ay, kasano ako na makapan ijay teresena ni Kumari Kuanang. Saan pa'y matgayam amabalin apag naanday tatartarimaanan da kalsada? Ay, kapitana. Manglikaw ka na. Manglikawak pa'y. Kaway, kasta mo tararamidin nagiti daduma mablabas dito. Nagadayo ngayon. Talaga kasta kapitana. Ay, masadutak amang likaw. Ha? Ay, kapitakan mo, kan bantay di ta panglikawan. Ano sa nyo ti manglikaw? No kaya tyo ti makapan iti tersina ni kagawad Kuanang? Ay, manon ngal daw asan kami ang nag-iistoryang agkukumaray. Kay sumait, manglikaw kayaw. Tapno makaistoryayo ti kukumariyaw. Ay, saanan, barog? Ha? Barang mabiitan amalpas da ito kalsada. Ay, urno ngaglaangan ti istoryaag. Mabayag Malipatam ton dagiti istoryam, kapitana. Saan? Ta nakasurat amin dito'y awit ko, anot ba? Apektadon ti panaglako, gapod ita matartarimaan a kalsada, maray. Ay, man-manon ti umay gumatang, gaputa sadot damat amang likaw. Oray asino met amaray, talaga amasadot. Agasam nga iday talikawon da. Sika lang tinanos nga umay diti tersina. Una maray, siyempre, umayak gayam umutang. Umutang ka manan. Alangan adinak pautangan maray, kita manday talinikaw ko tapno makadano naklaan ditaw. Naa, tabasol ko pa yan. Ni kapitan ti pabasulam, tawan mo't araramiden na. Tapno napartak ti pan nakatarima, anday ta kalsada. Ay, pautangan na kidin maray. Kasta unay tilingat ko ang naglikaw.
Urayak la na tulid-tulid di takarutan. Che, kumita kay tibalay ng kapitan. Tapay manain. Kumita ka nga raw. Ha? Oh, Anyaman nga tanti ipaaramid niya anggal kanya. Tapay payapayan nak manain. ang kanay di balay da. Ay, agpagatang tuman iti ice cream nan. Agpagatang kakadimanan iti ice cream mawang kain. Ay, Siyak mamati gatangan. kwa, igatangan ka ah. Basta tarimaanam dito electric pan. Ha? Nan ano dahi ta electric pan mao? Kilaat mo't nag-stop. Amok ayamot agriper iti electric pan. Na, ikit no ang mumpay ti agrepair iti TV. Ayunan niya. Oh. Apay nalipata maon, asikatin ang repair iti TV mi. Ungay manggail. Malagip kaon. Siyak nga agpaiso tinang repair iti TV yaw. Di amom a repair ti electric pan. Ipapilit mo mat nga maok. O di amaok. Uwi na. Aguri ka. Inak-alaan jay gamit a pag-repair. Sana na masapul ti gamay tanggail. Matarimaan mo? Uray awan martilyo kan ragadi? Diyak kasapulan ta kita. Ay, nanaglaykan. Uray man-manuti ka anakan no, kaskan kat kalaing na. Mala, aglisi ka di tanggail. Apay apaglisin na ngay. Up. Apay kay, awan mo ti karatsam. Walang kalaban. Wata! Ay, sus! Apay nga agsasaibak ni Kwarog arimwar dito'y balay. Inong tak Na, apay nga inungtam. Kita am ti naramin na iti electric pan. Nalan inananunan. Narangrang kay mutain. Kunak na muna nga agrepair iti electric pan. Saan gayam? Dinadail na kitdain. Jakun mausar. Ay. Hey! Apay nga katawa ka man. Apay naragsa ka ta na perdi ti electric pan ko. Ay na, maragsa ka nak. Tasaan kan nga agyan diti unag ti balay. Naa. Mapilitan arumwar ka nga agpaangin. Talaga Tani nagpudot dito unag ti balay. Mapanak agpareer ijerwar. Mapanak ije sirok ti mangga. Nalaing ni Kwarog Amunat inararamid na. Ni magparing tingday ta nakaindayon dita sirok ti mangga. Ni. Mayat tituturugan na. Nakita ka matlangan. Hasigak man. Pagsasawa man ti lukaw. Hay, pariteng! Agiring ka! Hey! Nakariingak. Apay ti kunam nakaturugak. Kahit nakakidam ka mga men. Ay agpapaangin aklang paray. Mayat nga ben. Tapris ko dito'y ruwar. Nakariing ka mga gayam. Kita, rugyakon tagungay. Nabayagin ka, nakayat ka ngaungtan. Apay mat. Anyat basol ko kung ka. Ataw, tibasol mo kanyak. Ay, awad amok. Dahi ta kalsada tayaw, baybay amlata na kastana. Anya akastana? Ay, di ka man naging didiam mo. Natawin nanay, san pa yan natarimaan, naging gaita. Ha? Aywan gayam Aywan. Malagip kunday ta kalsada? Itam lang nga nalagay. Gagangay ti lumakay pari. Ada basit kabaw nan kahit kumparam. Kiting ka kitain tapno amom ti bagbagan. Dua ta amapan mangkita ano kayat mo? Nabanbanuga ka ng likaw ang naggapo di tabangkag, ayapan nakpailahan. Ay, umaykan. Di kan sumana o pare, umaykan. Napanuga ka na. Nagrigat ti magna dito'y bantay. Ay, kasta talaga. Manglikaw ka, tapno makadanon ta, di kalsada. Kasto gayam. Di karigat na nung manglikaw. Ay, saan na pa nakagudwa pare? Magnata pa. Adayo pa. Ay, kita adayo pa Jesus. Makadanon talangit
Ayan ti matartarima na kalsada. Ay, ibaga ka dagos ka dagiti trabahador ta. Parta ka na trabaho. Nabuntog na kaming kanong agtrabaho, paray. Gasama na ito'y likawin ta adalan upside na. Ay, kasanuno matulid-tulid tangay. Ay. Nituyang ko, paray. Namin anon anatulid-tulid. Ha? Gapoy, di pa nagliklikaw na. Kasimit nga ron ni Marituyang. Oh, makita mo, paray. No apay nga aging gaita. Saan pa nalpas na ito'y kalsada tayo? Kuna akong kahit nagbubuntog, nagitag trabaho. Na. Ada pa'y nakaturog Ang dapat agsusugal, paray. Kitain. Ay, ungtak ida. Sige, ungtamida. Ay, anyat ararami din yaw. Imbis nga agtrabaho kayaw, agsusugal kan maturog kayaw. Isumit lagay masan amal malpas da itaw. Takas tatar arami din yaw. Hoy, agtrabaho kayo na. Ay, asino mo day kalakay? Paspasurot may. Naginungay. Ay, agtrabaho kayaw. Urayan nyo pa'y ang makaungitak na. Ay, interesan nyo. Nalpas mo't lang, di kalsada tayo. Ay, mayatang. Iso nga ron nga imayak adagos dito'y tersena, marikuanang, taado tinaurnong nga inang istorya Ay, oray siya. Sa anak mo tin ang naglikaw. Diritson tinagnaak a kalsada. Mayak nga minon. Ay, umadumanan ati umay aggatang. Apay-api martak ang natarimaan day ta kalsada tayaw. Inungtan nga min ni Inteng dagiti trabahador. Nasaya at mood. Napan-napay binantayan ida. Tapno agtrabaho da anaimbag. Ay, katasino nga'y nga rodan ti umuna nga agistorya kadatayaw. Ay, umay tayo gayam agi istorya. Ay katuwan maray. Anya ngay nga rod ti umay mo aramidan dito itersena ni Marikuanang. Ay, agpamerienda ko ma. Ani Marikuanang. Ala, no problem. Sige, itamangirwarak iti merienda. Aw, saan ka namang likaw ama pandita bangkag mau, tataba daw? Wain, saan ang kwaraw? Iso ang nalakaaklangay na makadanaw dito pangkag. Uray da kami nga tricycle driver. Saan kami namang likaw? Kan mayatan ti kalsada. Sana nakaslasungkaan. Wain, kin inikat na mo tayo, di karatulaan na kaisuratan iti islaw. Main at work. Basta agunay ti kapitan, awan problema asaan amasolban. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan.